Kublay pi bero ublain kurku kerdoi pi. Ngadap te kemsim kemen bangayo ikan ikalan mani kedub yang bat pi ling baga social media. Taga sengi ngelapoi ka sengi ka ba arpusan hakan ka ayam bukhoi jang ka Berlin. Gohmen ku para hau Jesu Kris mentaga sengi ke gospel kan kran hangi sepang bau Jesu ube ya kiksoy. Bon ki ba ong hapreng bau Jesu dang be iksoy. Ki ong ba Jesu ube ya kiksoy na kabor jang uwe uksoy rang ba bekerteng Beelzebul. Kiksut ki don kebor, bat ki long ki baklan bor. Kakamram jong ki kadai, bat ban shoy, bat ban pengop yangi ha ki jing sniu, bat ki kam ki basniu ki baper. Tala dengan nam la ban gier na ki jing shoy jong kiksut. Tala dengan nam la ban ya le persat ya ki jing shoy jong kiksut. Hanrei la dangi pai jang ka kerteng jong Jesu, la dangi duwai hau Jesu. Jesu saya rap yangi, ban ya le bat kiksut. Umbau Jesu ube ya kiksut ke bor jengu. Tak ai bakat bangi dang yai lenti hakan ka ayam bakoi jeng ke Berlin. In la si saban pai chu shau Jesu. Ban klang ke jengi chumi hau Jesu. Kenang bangin la ban kier ya ke jeng shoy ke babon jeng ke perthai. Kenang bangin la ban ya le ya ke jeng shoy ke jeng kusut. Ke babon shoy hangi man la ka sungi. Ublei ungkar ku kerdo ipi.